elok kimi tay anuman lindrunge makare andre guru taki Haji Abdul Mali Al-Makfurlah palesangi cinnamu palesangi urusan linomu nasabade gagal lawaiwi basira ya sange basira mata hati mata batin sangadinna cinnamu egomu keinginanmu terhadap dunia narekonape totor di Allah Ta'ala maggalung pa tatunru-tunruiwi namo aggalungang ijama nareko yero aggalungang yetiwi ki marape ko Allah Ta'ala lebih melebihi iya itu nafakan toro. Ya, jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Jaka mana makareki ustaz, mak baju ustaz, mak bicara agama. Wadi jaji wajunna ustaz tapi belum tentu ustaz atinna. Makanya nareko maca ki pasalla wata kaleta aguri pasalla ngi atita. Eko ge yule pasalla ngati. Makanya andre guru taki Haji Daud Ismail akali tutu kombo nareko lino pada monro itu. Engkamu ko gamulle puata lino yare ga iko na puata lino. Ang kamo ko kamu lempuno lino yari ka ikosisan na nauno lino. Ahera emi tuwad di rendrengi lino. Lino e wede nulle rendrengi ahera. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan nahmaduhu hamdan katsira wa natawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da faya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Imam Desa, yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, yang kami hormati alenaro guru-guru tah yang sempat hadir, al-mukarramun wal muhtaramun, serta Andrian Rita Yamaneng dari Pondok Pesantren Talawe, yang kami hormati segenap majelis taklim yang sempat hadir, begitu pula adik-adik peserta KKN Universitas Hasanuddin, serta seluruh hadirin wal hadirat para undangan nam magi-magi ada pungat tarilalan na ya onrang ewe atu dangat tarilalan na yewe masigi ang kamatoyri tu mancaji sabak nasabari nato pada sitonra lima mati matama rilalan na surga pamasena puang Allah Ta'ala. Amin. Magi na madodong cakarudo ni detopa insyaallah cinampa mak tu mak bicara kode cawi pajamo kita na mangaribi insyaallah selasur malabiki dan ya tomatong malabiki yang kiri yang maseri pong Allah Ta'ala. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai de nafaja ya parenggarangi tungke taung. Isra wal Mi'raj ini selalu kita peringati bahkan setiap tahun. Aga akatana nasaba iyah meraje sitonganna angkai itu merupakan ni kebutuhan na idi rupa tauwe. Magi na to makada kebutuhan ta idi rupa tawe ya rome raja pada hakikatnya manusia itu adalah penduduk langit.
Jadi tenya yewe desa damai kampot ta idipai. Tapi onrot tak melo rewe yanari tu aku ki langi. Di mana Nabi Adam alaihi salam pertama kali diciptakan dengan satu kesalahan dan menebus kesalahan itu, maka diturunkanlah ke dunia. Jadi yewelino onro lepa-lepangami tanya kampot tak sitongan dayi. Magi nang kaya semameraja na tuliyap parenggarangi na sabak nabi tak iro napitaki lala lesu. Melok napitaki lala lisu kampot ta. Makanya Isra wal Mi'raj yewehe masahoro yang kalinga makadalisa na sempajang. Magi na sempajangnya na sabak iya na ro sempajangnya merupakan bekal utama na rekomelo kilisu kamputa. De gaga angke na pasidakai na reko sempaja de gaga. De gaga angke na puasa ramalangnya na reko sempaja de na itatongi. Siaga egana tahu magalak mapuasa tapi terkadang dia nas sempajang. Matinulu masidak tapi dia nas sempajang. Manas satu adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahu kulli khair. Sempajangnya pak goncin na sininna deceng. Aga betuangan na nariko sempaja de gaga deceng iwawa. De gaga deceng yulle bawa na reko sempajang ipandangenteng. Itu bakal utama. Duan rupa watak kalena rupa tahu Bapak Ibu. Engka watak kale kasarana, engka to watak kale halusuna. De gaga pasibu ki makokwe sangadina watak kale kasara. Magalu ki asawani, madara ki asawani to mapalau makantoro mapaguru. Untuk apa? Untuk kebutuhan jasa dia, kebutuhan na tubuh. Metau ki malufu. Dega gapasisalay tawe. Anak-anak si bawa to matua sangadin na waramparang untuk aga metau i malufu dena melok mases sa watak kalena. Kita membangun rumah begitu luas, ipatingkak boleh supaya manya mengimatin ro watak kale. Tapi engka ganang kay fikiri ki makada engka tunya wahalu su ibawa. Engka mo ganang kay fikiri ki andre na yaro. Andre na nyawai sampajange sikiri salawat amala madecenge. Siaga egana tau na pandangin tengi andre na nyawana. Makanya kenapa Isra Miraj ini penting untuk peringati parenggarang. Sebagai salah satu bentuk motivasi, maka dejakam mana angka kitu 5 mauli tahun mameraja tungke tahu, tapi ternyata de panapindra ampe tak bate tak tetong ya sengi sempajang. Jakam mana ye matoro sempajata ibawa waktu tak anak becu, ye matoro ibawa di umur 40 tahun 50 tahun. Si salan itu sempajang na anak si bawa sempajang na tomatue. Jakam mana ye matoro syahada tak ifake waktu tak masih kolateka ye matoro ipake makokwe. Si salan itu syahada pak. Apa yang membedakan? Penghayatan dan pengamalannya. Wadinni inannu batuan na yasange 2 kalimat syahada nanniya waditoni inannu pangkau kena jakam mana tuli ibaca as-sawani 2 kalimat syahada tapi ampewe de napindra sila suruh malabiki nanniya tomato malabiki ang kerya maseri pungalatala. Coba kita kembali ke hikmah Isra Mirajnya. Jadi dena tu nama lampe ubacanga ki sejarah.
perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yero akkale rapangenna tatonge ilala sempajang. Ini disebutkan oleh Alena Seddi Pandrita Maraja Yasenge Ismail Haqqi Al-Bursawi. Perumpamaan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Harami ke Masjidil Aqsa yenaritu akkale rapangenna tatonge ilala sempajang. Ingga ipalalampan ni koro Alena Muhammad. Magi nariasangi Muhammad nasabat engkamo pisipak rupa taunna namanya Aqsamul Jasadiyah. Engkamo piyaro malufue, engkamo piyaro masoe, engkamo piyaro mariuh marannue. Makanya dalam riwayat itu disebutkan dalam perjalanan Rasulullah sempat membantu orang lain menunjukkan untanya yang hilang. Baka sempat lepa minum madakai berarti engkamo pisipak rupa tawe. Haus dan lapar itu adalah fitrah manusia. Aqsamul Jasadiyah asanna. Narekoto tatong ilalan na sampajange italai Aqsamul Jasadiyah magi nasaba engkamo pi ibawa yero jama-jamal linoy. Engkamo pi ipikiriki yero palau ngasosoy. Yenatu name kato takabbere Allahu Akbar. Ternyata nenggarangi galunna. Biasa takabbere kime mas sempajang Allahu Akbar ugonci mo garo motoro paddemo garo komporo tegero utaro sandalaku. Kenapa? Karena kita masih terikat persoalan-persoalan duniawiyah. Engkau mau pijama-jama linoy korong mompo. Siapa yang mengingatkan itu? Engkau setan yang bertugas khusus untuk menggoda manusia namanya khanzab. Jadi kami to yero setan yero iya panengka yero setan kotofura takabere Allahu Akbar engkan itu takapo yero timak bici na parenggarangi mo gonci mo ga bolamu tegilo macule anakmu. Ye metoro zaman na yero setan yero. Ketika kita meninggalkan rumah sampai ke masjid depi gaga yero setan yero. Ye panengka narekotofura takabbir. Itu namanya Aqsamul Jasadiyah. Makanya ketika kata subhana menggambarkan sesuatu yang luar biasa, gau sapi ada denala akkaleng, maka de andre gurut atau fandritai aja lalo mubawai akkalam mutama ilala sempajang. Karena pasti tidak akan pernah khusyuk nareko akkalam melo ipake mas sempajang. De gaga nalolongan yatu akkalenge sangadin na capak na urusan lino. Magi bahaya na akkalenge pa. Tadampang kamaraja. De gaga panonno ipangulutan Nabi Adam alaihi salam poleri suruga sangadinna naturusi akkalanna. De to gaga panonno de to gaga pasiruntu ipangulutan Nabi Musa alaihi salam si bawa alena Nabi Khidir alaihi salam sangadinna naturusi akkalanna. Ketika Nabi Adam dibisikkan oleh istrinya Hawa, maka da yang regare iro buah khuldi, yang namanya khuldi itu buah keabadian. Meskipun masih diperdebatkan, maka da politika iro buah khuldi asanna apa dega gay rampe asanna ko ilalan na kurang. Maka da bawang mikoro khalidina fiha, buah keabadian. Barang siapa yang memakannya maka dia akan kekal di dalamnya. Nigi mandri robue dia akan kekal. Maka dia Nabi Adam cocok to makan re akkalan nan re na buah khuldi dilucuti seluruh pakaiannya matarutad de mana pakaianna ipanonno to ni kolino.
Wasili agar pa, wasili na akkalang. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Degagap pasiruntu isang adin na akkalan na to. Magi, Nabi Musa ditanya oleh orang Yahudi, "Ya Musa, masih adakah orang yang lebih cerdas daripada dirimu? Engkau mau pagatumatsa na iko Musa?" Maka dari Nabi Musa, dia nagaga. Yaro iya nasan Nabi Musa, "Ako engka dewi sengi utanay langsung po ngalatala, pak sipa bicara ka po ngalatala langsung." Yang parang ni Nabi Musa ko po ngalatala, "Ya Musa, sapai ataku ako'y monrohe di pertemuan antara sungai dengan laut. Sapa yang kataku ko tu?" Jok ni Nabi Musa siruntu Nabi Khidir, ternyata yaro Nabi Khidir yemanan na pegaw yemanan na jamay, jama-jama di mana na lakalang. Nauno anak becu nasabbo lofi padahal mega tau koroilala. Dena lakalang, dena pa jama kamparan Nabi Musa. Aga na sa Nabi Khidir, majapun na dega ga uja masangadin na parenta na pungalatala, iparenta makna sa Nabi Khidir. Persoalan nala akkalam mo de togi nala akkalam mo na rekko parenta na pungalatala jamay. Nabi Ibrahim alaihi salam becu mo pi anak na yasangnya Nabi Ismail. Isuro log ka empan na bulu si bawa indok na. Yang ada hanya bebatuan, tidak ada tanaman. Isuro bawe korona pa isuro salaywi. Persoalan akkalang. Peko gaji nulle tuwo ye indok si bawa anak na dega ga andre kandre, dega ga way. Tapi aga na sa Nabi Ibrahim, makutane alay na panguluta Siti Sarah, "Ya Ibrahim, majapun na mubawa ka law kwewe padang tandus kekeringan degaga buah-buahan degaga way yaro parentana ga puamu yare go elomu." Aga na sa Nabi Ibrahim, "Parentana puakku." Nareko parentana puakmu elaono riak salaina. Apa yang terjadi? Ternyata pitung asom monro panguluta Siti Sarah, kemudian datanglah air matudu Nabi Ismail masuni we Zamzam. Maka dewi andre gurut atau fandritae persoalan nala akkalang yare gade nala akkalang nareko parentana pungalatala jamay. Ajaji mega kutana. Pak Mega tu akkalan na may nafaki. Ketika akalmu ingin engkau bawa ke dalam solatmu, macan nemi itu sampajangi dena meraja. Padahal maka Nabi ta'as-salatu mi'rajul mu'minin. Na yaitu meraja, yaitu sampajangi meraja na tomatappe. Peko giloma meraja. Ilalas sampajang, sementara kimas sampajang, rokok, suju. Tetapi pikiran na macan ne ko galunna. Yene nasa to pandrita makada mega tumatu tau maturu ri parentana pungalatala tapi de na marappe ko pungalatala. Naturusi parentana pungalatala, taat kepada Allah, dipanggil salat berjamaah ya salat. Tapi tidak dekat dengan Allah. Magi de na macawe suju irufan na matawapo ipikiran na. Sila suruh malabiki, nanyato matang malabiki yang kerja maseri pungalatala. Kemudian perumpamaan dari Masjidil Aqsa menre risidratil muntaha. Yero perumpamaan na rokoe ko ilalan na sujue. Rokoe ilalan na sampajange, maaf. Aga batuangan na yero pale kotor roko. Makaday andre gurut atau fandri tay yatu kotor roko saman naim isad di madan dosewe tacet di. Makanya ketika ruku para kai koroko ki para tay lakke benenge itap ipatadangi kaca penuway dena tupak waina para tay lakke kemudian tumak nina
aga ya satu makni nama senna-sennaki. Nabi ta ifenre mamiraja dari Masjidil Aqsa menre Sidratil Muntaha. Tanyana Muhammad asanna koro. Berubah ni asanna. Ninggana asanna Ahmad. Kenapa dikatakan Ahmad? Nasabak lesan ni si Pak Rupa taunna. Dena nasading ya sange madakka. Deni gaga malufu'i. Watakale, engkamoy watakale, tapi dena na ipanadingi. Papada ko to mamotoro, nagandek ki tawi. Yaro mak gandengnya dena paja mak bala, lari seratu memang. Yako samantara igandek ki na makalas sila rinda ya tumotoro samana sa ditadeng ulu Engkamoy ulun na tapi dena nasadingi. Engkamoy watakale na tapi dena nasadingi. Makanya kotoro ko ilalan na sampajang saman na madan na taset di yerodosai gangkan na capu saman na watakale tak madan na taset di gangka namo alena de to nasadin ni mas sampajang. Jadi para lutoy pahaye biasa tu nasabak pikirat tak nawanawata gangkan na de isad dingali mas sampajan. Ye melo ibali nasabak parenggarat tak kufuang alatala gangkan na de na isad di watakale mas sampajan. Ye na romatu melo ilolongang ketika Rasulullah melewati Sidratil Muntaha engkayasang onrak koro mustawa. Ye mustawa batuan na pembatas. Namo malaikat Jibril de to na wadi nak jalekai yero mustawa. Suwalin na yero mustawa engkayasang ngerofrof. Yero yasang ngerofrof pa de na wadi kimakada onrong. Pa ifakin onrong amma ni fongalatala de na isading. Tapi koniro monro asiruntukan na ataywe si bawa fuang. Tegi akalirafangan na yero riwat tu sujuk na tawi ilala sampajang. Jadi nareko sujuk ni ko ilala sampajang lesan ni penadingnya ritujun na watakale atupun na farenggarangi ako manifong alatala si mata-mata saman na maset di atas si bawah fuang maka de fong alatala kana qaba kausaini au adana dena na isa pasilengi tega ata tega fuang wattun na denre ako Masjidil Haram lokari Masjidil Aqsa engkamofi watakale na nasaba sifat rupa tau maka dia Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina kami memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Aga batuanganna nabita ifitammani napanaita taniya alena mitai sendiri. Kami memperlihatkan berarti nabita denaitai ifitammani napanaita. Tapi watunna menre Risidratil Muntaha mateka koroprof aga nasa pungalatala laqad ra'ahu nazlatan uhra maka Muhammad itu melihat dengan wajah yang asli di waktu yang lain. Aga betulan na alena na sendiri mitai dena na ipitang. Apa yang membedakan yerodenre engkamopi si Pak Rufa taun nak galagalai engkamopi jama-jama linonan laway gangkan na denun lemitai sangadin na ipitapi. Tapi ketika berada di Sidratil Muntaha deni gaga urusan linoy lanya ni keinginan ego yang ada dalam dirinya gangkan na tatimpa mana ni anu malindrungi. Jadi magampat tu Pak ya komelo kimitai anu malindrungi maka de andre guru Ki Haji Abdul Mali Al Makfurlah
palesangi cinnamu, palesangi urusan linomu. Nasabade gagal lawaiwi basirah, ya sange basirah mata hati, mata batin. Sangadinna cinnamu, egomu, keinginanmu terhadap dunia. Ya tulla waipa. Narekong kamo piro cinnai, sila dek mo pagi mi te malindrung. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mapakaraja Nabi ta ko Allah Taala. Agana sa Allah Taala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Nasaba ipakaraja Nabi ta ko Allah Taala, dena lupai ummakna. Salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Mapakaraja po Allah Ta'ala ko nabita. Mapakaraja nabita ko po Allah Ta'ala. Ditanya lah Rasulullah. Itanay ko po Allah Ta'ala. Muhammad. Makukwewe angka ko may mewa kasiruntu aga mo cinay. Aga mo elori. Ternyata nabita de nagaga na cinay. De nagaga nelaw. Puang. Aga fimelo welaw engka mo paganyamang sangadin na asirun tukat tak makukoy. Aga na sa pangalatala kumakoy tu Muhammad de nagaga cinnamu. Engkau tidak lagi memiliki keinginan. Makukwewe saya angkat derajatmu menjadi Habibullah. Jadi komanir mameraja manitu nabi tak napa nalolonga ya ropangka ya sangi Habibullah torifujinna Allah Taala. Bakadeni andre gurut atau fandritai ala ki agurung narekomelo ki macawe ko Allah Taala. Melo ki ifoji ko Allah Taala. Palesangi cinnamu gang kamulena tunru-tunru itotom. Belajarlah untuk menepis segala bentuk keinginan dan egomu. Kemudian engkau harus berusaha belajar bagaimana caranya menerima takdir. Aguriwit tarime papetotoy. Pak narekong kamo piero cinnai we de na yulet tarime papetotoy. Agat tiwi ki masussa pak. Cinnata. Maka de nabita man kanatil akhiratu hamma qad ja'alallahu fi qalbihi gina wa jama'a syamlah wa atathu dunya wa huwa ragima wa man kanatid dunya hamma ja'ala faqrahu baina ainaihi. Nigi tahu na parakai akhiratna na perhatikan sempajanna puang Allah Ta'ala si mata nakatai ja'alallahu fi qalbihi gina ipancaji sogi ilalang atin na yatutawi. Nareko ati sogi pak namo mamase-mase atutungangi sederhana andre tatte imasanna penadingi. Wajah ma'asyamlah ipakalepu cinnana de nagaga na cinnay laingi sangadin na set di manina cinnay melo isiruntu si bawa pungalatan. Yuleni tudangi ye tudangange maka dai nabita wa atathu dunya wa huwa ragima urusan lino persoalan lino puang ngalatala bawanga koyolomu de musilade mapalau. Wa man kanatid dunya hamma ni gatosi tau tulilino minafikiriki jama-jamammi waselek manitulina tajeng ja'ala faqrahu baina ainaihi maka Allah akan menjadikan kefakiran dalam setiap penglihatannya. Ipa kasiasi fakitanna nareko matata kasiasi pa tak dampenga ka susah manisi mata-mata ko magay siko naita siko na cinnay ni tatawe mali motor macinnasi ni tatawe mali auto macinnasi ni tetawe makanja bolana macinnasi ni tetawe berhasil sarawalena macinnasi na padega mo dalana loto masarawale na padega mo dalana. Apa yang terjadi nasabak cinnana naturusi tamay sertifika iko bangi
Mala kredi ya sange danakur. Ibangos sarawale. Talutaw taton na sarawale de gagawali tama sarra penuh. Tanggala sedi maselan ni. Tanggala 2 masok buni. Magay ang kanipasinga na BR itu 5 singa. Namo bali bola na mi ang kaleso pole galungi ale na to lupa sala pa nasang ipasinga ang katakap po. Makanya makanya tomatuat tariolo lebih mo itumbo na lalungi polisi daripada na lalungi tanggala. Ko polisi laluki pa wadi mo yaso buang. Tapi ko tanggala tega ki lolaw tete ki narate. Aga batuangan na ajaje muka kita. Ibu. Oh ibu. Tinro ni. Oh dia tahu pa. Dia tahu pa ta cakarudu. Alhamdulillah. Dia tahu pa gare na cakarudu tapi sanreta soro mega ni he. Katawi ta standar samping agay. Makanya regurut tak Haji Abdurrahman ambo dalle. Cek di mo tu bawa goncin na rekomelo kon lolongang asan dengan dalino. Aga yero pekogi bate mumulle mewe cinnamu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Tadampa nga kamaraja. Perempuan itu kenapa lebih cepat tua, kelihatan tua dibandingkan laki-laki? Magi makun raye lebih masija imacua daripada burane. Nasabak makun raye lebih megai cindana daripada burane. Nareko masarin ni nanno ko mandanak-nanak masaring angkat tu na cinai pa. Nareko masasai pada egana busana sabunna si bawa timunna angkat tu na cinai. Kenapa? Karena keinginan perempuan itu 99. Sementara cinana burane sedimi. Tapi burane tongang sedimi cinana dia tawading ya capa. Pak tongang seddi tapi upan na de na lolongang iro seddi. Cifolo mani otak na makan re. Biasa lutupan ne. Tonga seddi mi tapi dewa dia capa. Makun raya makada tega butin na megangi cina na makun raya na burane. De mari gaga bapak ibu. Ta coba-coba gare bapak isuron nonno pasae mali balebolu. Balebolu tomi tu nalli na rewa. Tapi makun raya gare icoba suron nonno pasae mali bale. Tanya bale minalli namo dastar katong macue. Apa artinya? Nasabah memang makun rai lebih banyak keinginannya daripada perempuan. Makanya megangi susana makun rai daripada burani. Sebab dia gagat tiwi ki masussa sangadin dayar. Selasur melabiki dan niat toma-toma labiki yang kere masih mu Allah Taala. Makanya makare to fandri tata palesangi cinamu agurui witunru-tunru itotom. Nareko na petotor ki fuang Allah Ta'ala maggalung pa tatunru-tunruiwi namo aggalungang ijama nareko yero aggalungang ngetiwi ki marepe ko fuang Allah Ta'ala lebih malebih iya tu nafakan toro. Ibu-ibu tadampang ka ako na petotor ki fuang Allah Ta'ala malakai padare aja na tacili ilaken na yero anggota dewangi. Pak namo padar lakai ta ako kurong monronya mekinin nawai de gaga angke na matandre jabatannya daripada masusaki asoso. Laisal gina angkas saratil arda walakinnal gina nafs. Tania yasange tosogi amegangan nawaramparang. Walakinnal gina nafs. Nekia sogi tonga yanari tu sogi inindawa. Mega otona. Matingka bolana, maluak galunna, tapi denul le matindro matanna. Aga gunana mega aga na cia matindro matai. Magi sertifikat na bolana kaniko bangi. Telu oto na sinin na cicil mana. Tungka tau lo iwaja pajakna.
macam ne pikirannya cia matindro matai. Makanya tak dampak ke maraja aja je takat kita yetunya menge aku mi pakitan na tolai ngi munro de gaga tau manyamat tongetogeng adanan regurut atau pandritai aja mu mario marennu na reko na tuju ko pape nyameng na sabak de tu gaga capak na yetu pape nyameng sangadina pacoba ajak tomu malade masara nareko na tuju ko pacoba na sabak de tu gaga capak na yatu pacoba sangadinda pape nyameng de gaga tau manyama materu-teru de to gaga tau masara materu-teru pasti si selle yero. Makanya ajak lalo kasih tasusai aleta gara-gara lo maki nyamengi pakitan na tawi Pak siaga egana tahu na susai alena untuk nyamangi pakitan na tahu loi joka botinge kalaman na yinre nga waju yang penting menyamomini tatai tenya je wita waju mi namo cici yinre to palagi ko lele ni yero cici malabai pada antena parabola na pake tak dua tak dampang ka magi na lo isusay ale untuk nyamangi pakitan na tawe tarotoni masus sa pakitan na tawe na rekomanya mami penadinge namo silino macece na rekofuang alatala Mario de gaga angke na tau silino tapi aga angke na reko silino tawe mapoji si kampot tak na poji mana ki tapi fuang alatala cacaki pada salama idi na tau macilaka pupu sila suruh malabiki nanya to malabiki yang keri masih pun Allah Taala narima kuanda dari itu torrewa paimang sampajata tu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah siruntukan na nabita ang kamuy watak kalena tavideni gaga tadden ni cinana makanya di dalam sujud itu narekoto sujud palesan ni sinin na urusan linoy. Maka dewi al-Imamul Ghazali ilalan na kita na sirrus salah mi'raju nau'ani yaitu mi'raje'e ada dua macam al-fana'u fil fana' aga yasek menenggelamkan diri dalam ketiadaan ipatat dengi aleta iko kotu ritujun na lubangi aga betungan na koto suju patadden ni pikirata palesan ni nawanawatta namo watakaleta deto na yinggaranna agama ni pale araja akwasangan na manamo fo ngalatala tegi tanra-tanran na ko ilolongang imeraja ilalan na sampajange na rekoto suju na lesa watakale lesang ni cinay lesang ni watakale pangelorange na inapa engkanya mengisading makbebi ilalan na penadinge maka dewi andre gurutta mameraja kotu tapi nareko suju ki na susah si mata-mata ritujun na suju maka dewi andre gurutta de patu mameraja macan nemo fokolino jadi itu adalah tanda makanya maka dewi Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin sininna wa matappe tamai wisallang secara keseluruhan tega ya salla secara keseluruhan pa mega tahu sallau wa takalena tapi belum tentu sallang atinna. Makanya jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Jaka mana makareki ustaz, mak baju ustaz, mak bicara agama. Wadi jaji wajunna ustaz tapi belum tentu ustaz atinna. Kamana makareki we majelis taklim cantik paritehe seragam. Ya mau mega pak majelis taklim wajunna tapi belum tentu majelis taklim timunna. Jadi deto na wadi maka dapat kita mata melo isu ke tahu de. Kam mana angka mak baju kos mas sulara lepis
Tapi ia narawalin na pong Allah Ta'ala dia na isang. Makanya jangan melihat sesuatu dari pandangan mata. Tak dampang ka maraja Bapak Ibu. Da jiro pasakir. Maka jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Aga na sa Allah Ta'ala, siaga egana tahu sallau wa takalena tapi belum tentu sallang atinna. Engka tahu sallang atinna tapi desi na renggaran nyawana. Aga betuangan na jakam mana to masampaja rokok suju tapi atita de na paja mapedi ati ko padan na rupa tau. Rokok suju tapi atinna de na paja magaramba masappa ko wanualino tulisappa wasele. Tulina puada Allahu Akbar maraja kuasa pu Allah Ta'ala. Tapi samanna me tahu malufu wijanna maka da aga si wanre baja pekoga si sangadi aga si yakka majarang anak sikola na angka je tu ifada Allahu Akbar aga betul na kumaka dani Allahu Akbar yero baja urusan na pung Allah Ta'ala aga nasa to pandritata ajak mo musasekeng ale gau mapural laloy na sabak yetu gau mapural laloy engkau na tentuan na jangan engkau menyesali kehidupan masa lalumu. Ya Allah, kenapa masa laluku seperti ini, kenapa masa laluku penuh dengan maksiat. Maka dari Andre Gurutta, masa lalu itu sudah ada takdirnya yang telah engkau lalui. Itu sudah bagian daripada perjalanan takdir. Ajak mau musasekeng ale ajak tota malade nawanawai gau mangoloy. Jangan selalu berangan-angan panjang untuk hari esok. Pak ya tu gau mangoloy, belak tentu ya pun nangina, belak tentu iratena. Marancana ki si taung mangoloy, 2 tahun mangoloy, padahal baja bawang belak tentu iratena matan nasoy. Aga melo ifunawanawa pa. Tega romasikola anakku tau pema aga ronan rebeneku baja na yero baja balatan tumuratena nareko makadani Allahu Akbar sorongan ni pung Allah Ta'ala na macaki pawi bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah tuli ibaca la haula wala quwata illa billah tapi tuli taseleseleng maka tega si kak manre matu. Maka dia Andre Gurutta jakam mana ia matoro si kiri mula haula wala quwata illa billah watumuanana ia matoro mubawa makukue. Hati-hati Bapak. Tadampeng ka maraja. Jadi aguru maraja tu ihe. Makanya nareko macaki pasalla wata kaleta aguri pasalla ngi atita. Fekoge yule pasalla ngati macapi palesangi pikirannya macapi palesoi akalengi. Apa nareku akal mo pamelo ipalete yolo. Majapunna akal itu yang akan memimpin. Hati-hati, ada yang namanya hawa nafsu akal. Namo itu akalange katotu hawa nafsunna. Nalak kalaye, makanja ye. Tapi deni tapak dimondrina. Magi deni tapak dimondrina karena mata hatinya tertutup dengan keinginan-keinginannya di masa yang akan datang. Jadi ajak tamalada punawanawa ya mangoloy pak. Apa isan ni maka dia umurku 40 tahun, 50 tahun, 60 na tahun. Magi na tolomu pamarancana 10 tahun mangoloy. Pak biasa tu ipunawanawa upak kuliah anakku ko Makassar. Supaya ko selesai matu ko Makassar, rewa i kampung makanjak jama-jaman na. Matanre pangka na. Ye mo mega pak, pura makule gilingi menganggur. Lesu bolana, alena mo pa yapongi mong kosoki, asal pasading yung koso. Lebih menyama penadingnya ko matinroy. Ya ko makbatataw ni anakku pura ni ufa boting we manyaman ni ronyawaku palepe nak de naga usaray. Tak dampang ia mo mega pura na pak boting anak na alena si pengonra ngepo.
Tadampanga kamaraja. Makanya jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Sesungguhnya Allah telah merencanakan bagi kita yang terbaik. Aga batunganna bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Narima kuana narito tamatuak yamanang. Tanyato tu asogira pada tiwi ki masannan. Tanyato acara cak papesan na pada tiwi ki masagena. Tanyato abbatira pada tiwi ki salewangan. Na iya asandangangi asagenangangi asalewangangi. Tagatungi bateta betui timpa laja fitul lafida pungala ta'ala. Namuka engkata pacicalampui farenggaratta risesi arajanna pungala ta'ala. Bajah sangadewe na tosunrewa. Na kanaki susah ini nawa. Dena melok matuju pakalinuangi. Dena melok silolonga palaun rumai. Tabe telu taparisanga ka. Na rekodena melok sirate dalita taparisanga ka sempajata. Maga bateta tatongi sempaja. Nigi tau tulina pamatu-matu isampajanna. Yemo tu biasa ipamatu-matu dalik na kufung Allah Ta'ala. Yang kedua, baja sangadewe na tasunrema. De na yule pasilolongang ipalaun rumay. Paresanga ka hubungata si bawa tomatuatta. Maga tu hubungata si bawa tomatuatta. Galin na fung Allah Ta'ala tagatong igalin na tomatuay. Rio na fung Allah Ta'ala tagatong ikoryo na tomatuay. Nareko tomatuatta magalipa pada salama namo sibu ki mapalong asawan ni deto na yule lolongang ibaraka na tutungang. Yang ketiga makade andre guruta farakai akhiramu na fatefumo tu puang alatala linom nareko akhira pada yakatai lino macue motu tapi nigi tau lino misi mata nakatai denule renreng akhira. Maka dia andre guru tak Haji Daud Ismail akalitutu kombo narekolino pada monro itu engkamu ko gamulle puata lino yare ga iko na puata lino engkamu ko gamulle puno lino yare ga iko sisan na nauno lino ahera emitu wadi renrengi lino wede nulle renrengi ahera. Perbandingan dunia dengan akhirat si taung ako sesomi ako ahira si saputaw kolino napapada aga batungan na nareko ahira melo renren lino maringep pa tapi nareko lino melo ipake renren ahira makatana tunabawa aga batungan na nareko ang kaki ko galungi bangi pa beraja makloroy tapancaji ahira ta renren linota aja lalu agalungat ta matu piwas sampajang asara cinampe pi yaitu ya serenreng akhira. Narekofura pi jama-jamata napa melo itatongi sampajange matana ni ipego sampajange pa. Magi matana akhira ina rekolino ipake renreng. Sila sur malabiki nanya teman-teman malabiki yang keri masir pung Allah Ta'ala. Dari makwana narito tamatuak yamanang pada lawan ni memakatan ning ripasan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga na pasanga kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nigi tau nakata-katai tatangi sampajanna majapunna kafir iman nasa-nasa. Aga ya sa kafir iman nasa-nasa ya disaliwengi ku puang Allah Ta'ala. Engkana masalana maka de puang Allah Ta'ala tanya urusaku yaitu. Engka persoalan tak pa joka ki mangolo ko puang Allah Ta'ala aga nasa puang Allah Ta'ala tanya ataku i magi de igaga sampajan faqad kafara jiharan nareko kafir man nasa ya sakarang i yero tawe ko puang Allah Ta'ala nareko puang Allah Ta'ala ma disaliwengi ki pa pada salama tette ki mapeco mapamula kolino latu akhir. Sekira cukup sekian, na magi-magi make guna lauri di manang, kueto fa lauri alena to mabicare. Pada launi maki papa la lima mafacita, ipangolo ati macinota risesi rajan na puasewa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum, ilahana wa ilaha wahida wa ilahan kulli syai'. Allahumma inna nas'aluka khair ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad maghfiratan ammata ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.